ผู้สปีกเกอร์ก็เราไม่กันโจดูชูให้กัน police เตะหมอพูดนะอภัยหมอรามินกันยิงหานะกัน security อ่ะอภัยหมอมา police motor call อาบิกตะกินถึงทาง outpost เตะหุยลงมายะมิโซรัมพูมันยังอาบิกตะกินกับเบียร์ละมาเตะโป motor อันไหนเชียร์ที่ตัววางินดวงอินอันเบียร์หันคอลก็งาเตะเลจูละอันกันเลยทีละว่า police motor หันทักหันตุมนะกันเนมดินชูมีช่วงอาบิกตะกันโจเตลดูชู VVIP กันเนตกัน VIP เตะ pilot เป็กอันนี้ให้ชูมีช่วงกัน speaker ไงพวกฮี VIP pilot เป็กชินันนี้ police department เฮียนกัน speaker อาจินโดนนี่ขวา pilot motor เป็กตัวที่กันในโรงassembly เฮียน motor กันไปเจียมายะอามีหิ้งเจียนอันตุ้มชีนะมันนี่พวกดุยไฟเลยกันหนพวกทานฮาร์สันนะอันโตกันนี่ตุนหายามอเตอร์ทักชัดเดียว VIP เตะไปรถทัวร์เลยนี่กันเสียกันสปีกเกอร์มันทัวร์ยันเป็กเวทีอันนี้โดนเอ็มอดเลชวนปฐุมนะมันนี่ลูกะมณิปูร์ลำเตเนนะกันอินคัลโปนะเลยดุยไฟเลยกันโดตาขีรำขีกันคอริดอร์ไปหมดตักกันเช่นกันอูนาวเตเนกันนิโดนตานิวเวลเวกาเขียน police station outpost กันในชีน่าหุ่นเองมาเช่นฟังก์ชันเรื่องขีกงขีตั้งโลวางินฟังก์ชันตัวนั้นฟังก์ชันโลวินเลี้ยงเตะกันดาเฮียกัลกงปุยตั้งตาขาชวนนิวเวลเวก police outpost ขีที่จับตุนเละกันตุเบมที่กันโซเต leader of opposition member สมตักปุลชันดามาจอนับปกฮากันสปีกเกอร์ฮาอารอนฉันเองไงปุยเล่มาฮัลโหลมุมตักจิตเจตามอเตอร์ละมาเฮียนกันอินได้โลนัสเวียวะสิสนมาสักขันกันง่ายท่ากัน house leader กัน chief minister ปกอาจินน่าจุ่มทุ่มงดมอเตอร์นุเสียง่ายขเป็นออกมาหันอินพวงเวทไม่ละไอ้ปอจุ่มนี่จูpilot motor ฮีกันลุยล้นเดอร์มาดับจบง่ายอินสุดยังขบจวนเองเลียดเทลมาเห็นฮาร์สันกันโตก็ตุนนายCMM เฮตียงติมัวพอฟูไม่ฮีอาเจียโลลุตุกติอินเตลียมาจงจูpilot motor หันมันตัวหันเลยออกมาปนิปฐุมเมมเลกันนี่อินได้ลบอะไรนะสักฟิวไม่เราเริ่มจางอันนี้ชวนpilot ที่หันชวนนั่นตัวจูเองดีพาร์ตเมนต์มีโปหันโปนกเขียนละไงหรือจะจูเมมเบอร์เต็นมันลบเสียเทียมกันดูเล่เนี่ยผู้สปีกเกอร์อินสอมคบมายะนี่ตัวนักการ house leader สยังคานสวยโฮโลวะอัน pass ไหมชินคานยักข้ากระดนโทปัจจุบันชวนโจดูกันในบางโจอันนี้มาอินะเทคนิคนี่ละวินให้มี GST ตัวนั้นมีอย่างเช่น First Amendment Bill 2025 ในอินเดียอันนู้นอย่าง Statement and Object Reason ปฐุมนาขันทัก Amendment Bill ไอ้เดบุกเสียเป็นมันนี่เปเปอร์เดเวขันทักตีเล First ข้าออกมาให้ฮีอาจารย์ออกมาหลังที่จูอมทวารินกันโจดูจูกัน House Leader ฮีกัน Senior อันนี้ให้ Amendment ดังที่จวนอิน India Constitution พวกตัวนั้นยัน106 Amendment แต่กันที่กัลโซเซล่ะไอ้ดอเซล่ะ GST ฮี Amendment ที่คุมตินหุ่นตินเราก็ละเฮีย Amendment อักคุมมาเพียงอันนั้นบารันดังเซล่ะฮีอินชุนซอมตีร์ชีฮินเวมสเตทดังเห็นทิ้งเงินกัลเลติข้ากะโจนะเบอร์ชุนี่ปุ่มปุยทัวชวนให้ฮิจูด่านอ่างกันเราอดบเวงไงอันนี้วางินกระดนทบมาเลยและกัน House Leader ขันสุดตัวนี้โซมัง Two speaker.
Speaker, Third Amendment Bill 2024 hitsu sang nile som nile pa likuma voithum an amen na an soina kangai maya tuna First Amendment alone itang ngai chu kumin sang nile som ni panga avoi khatna ni wang ni tura kangai ringot maya kachiang big lutuklo kan lo sexual palani chuan adikna arondale kan tum anga ten nia amendment rare ngi constitution po hi India kan independent tir tang khan amendment hi chu siar bel se ania enga tinga GST act ania wanga ni kum lawa mi kha kan siar zo mai lowa kum tin na thara kan ti lai hi chu kachiang bi lowa ronchian kan tum don nia Speaker kalome voina Mizoram Youth Commission Bill sang ni somni panga soi ho tura te bula phar ani don ti hriata a bil ka han mulim khan ngai tuana awak thui khop maya tuna kan thian ten an han soi ta kan khan enga tinge amendment tilava bill of sa sang ni pariat bill repeal tuna thin lung hi alu o kan tia kan bill hi kan siara kan en wanga za som sari panga za som ria do ni angai khan ni vek thosia na ti la soyang khan kan house leader soyang khan GST po kha relo te po somli le panga vel kha thar kha hom ti kha khatiang do khan awat le thil dang tha kha ani mai sia kan ro re na in za om na te kan senior kalta te za om na te hi von nun sham hi a chamange ti ngai tu na le kan member te na han soya kha pulalin sang aral te engineer minga te tin kan deputy leader kan lama pulalin to sai ro te kan ming te po an han lam ri ve nok kum nuka kundem chang wan ni thak takin he youth commission din ani theila turata na pathianin kundem chang min lo pe ve a MZP president kan ni ve ngai taka party sang leader te hei pudu te ho te po hi an manifesto intel don tel the turin kan te kan ko ma te khat party sang leader te lo ko kol tu khan kan han chang china MZP hi youth commission din na ko nga a credit ma saber pek tu chi an ni ti kha ka seinon dua chumin huwa chuan van le tha takin ramro re na te kan han tel ve le a he youth commission din an ni don lai chowa drafting committee siam lai khan drafting committee member a katel ve le a van le tha takin chuwa chuan voine hianin I kan repeal don ani chuan mi hring hming tu te ma po hu speaker irem ti chuan he house om thin te he kan se son pon lo en don a voin ye hian repeal ani don ti an hria ta ri na tak tak te an oma a ti hun la ya kan minister in charge puset h ro puya sport and youth services minister kai khoda nuaya pulian suama kha drafting committee chairman ania pularin liana sailo kha congress I in drafting member ania puan ru lan her liana kha kan house leader pudu nen chia ZNP member an li lai khan puan ru lan her liana kha drafting member ania pu wanal thalian le ke kha MNF atangin drafting member te kha kan lo nia te kha kan han tinok noka sarkar an lu chawa sang ni le pariata khan kan han pass ta a sang ni le som le panga a congress sarkara MNF chot youth commission kha kan pass a thui tak kan puilu tu man lova office te le bulletin te kan han ruwa mana sang ni pariat kum chan ve kan pass a wangin congress sarkar kum som sarkar khan thatakin youth commission kha anon keng chawa thil tam takpo anon tia na china kan senior member pusingun lian chungat khang the kan ti zo ka bakalo tia ti po kha han soi thei tur ting khan rom man na chu an siam manani amma ero chu sarkar thar emene sarkar lan le a an bo zui le an ti te amun ma le building sang zong zong te po kha emene khan aron ti chole te nia kham MYC building te youth center zong zong te kha khati hun la khan ban ni tha takin less de chang tu kan lo ni ve le se la vo india kan bil le hian
mak tak mai hianin kan lo in phial som ve wangin sentimental attachment om ve deuh ti te kha ni seng empo ni seng sarkar in tha atia antidora kan ngaya nakina ato parut si kan han siam thowanga helai hianin kan dan han ena hian tuna khanin claim zong hi chu en non a thagim o han ti tikan neya section 9 function of the commission a khanin som ni le pasom le pangana khan Mizoram culture heritage hum hal chungchang ta kha youth commission khanin culture heritage ta kha youth commission subject kha anda tel inaron ma tel dona allocation of business rules sang ni som pakwa khan art and culture chan vo ta khan ya tin library lamte khatiak ti changtun na tur lam te po kha a hoi tel dona hanga khanin hemi youth a chot khoi poleng kan ti rualin kan dan hi hanen chiang ula department dang chan vo te nena in khat tur eng amo hi allocation of business kan nei te nena in ti boy tur hi a omse usabem o kan ti a engamo kan chung thira po khan tin sang ni le pariata kan dan oma khan youth commission member ruat chungchanga le chairman ruat konga khanin youth te welfare lam ngai tua an mani khami huang chunga lo tal chin deuh te le chu tiang anga activity nei te kham experience nei te kha ruat ta na du thu kha zia kha om dewa tun chum kan bira hianin youth commission chairman ruat dan khimshima po hi aron om topa sarkar ruat tu chu an nimaya chu te ruat chuan member te ruat tur khan less de minister le youth commission chairman le less de secretary te aron tia youth commission chairman kha ruat lok lota se sarkar lam khan te khanin youth commission kha function lo khan om reng don nge ti kha member pakhat arwat tu tur khan chairman kha a oma kha chu helama governor minga ruat tur ti kha ania tin chu tiang chuanin youth commission member ruat tur te an background tura khan youth lama activity nei thalai te han kai fai thei tur ang chi hun ma sa sang ni pariat dana an bilakha tu na he chona om talowa political appointment lir hian tu mo te hi kan in ruat palang ti hi ka lawani youth commission lo pian chan lo pian dan enin youth welfare lama in bangla sa te kan thalai te khovel kal chho turata na kai fai tu tur mi tha a om thele turin sang ni le pariat dana po youth welfare lama activity lo nei to te om kham se kan du kha da teran ni lo hianin engamo sarkar chuan kha chu angai tu da tel thu mai the a mai ro chu da na ni chuan kal zel tu ra hianin phim khurngai hi a om mangi o ti te min nei tira tin sum le pa ya minister ko ka zo thei do ngai to em u speaker ka zo che pe sum le pa le thil da po thu nei na kan pe tam viau do na akal zelanga ai les de minister ta po hianin nakin lo ka chuanin engchin nge les de department noi ni ni si a in rol na tur kha les de minister pa tur kha kan bila kan act tura hian a om lo khop maya akal ze tura hian assembly a tuna kan kal dana chuan member an chairman ta kha an ni lawa an chan thei don si lo chuan thil tam ta kha sano ma hian hun local tura hian kan sarkar nu ti hai tu hi a om thei gem ti te min nei tirani engpo ni sen pu speaker kan timing te han en hianin seidu tam tak nei ma ila atlang kum na ta na kan ngen du le kan seidu chu kan house leader ber hianin nakina thu seidon thowa uluk takin youth commission bill sa ni samni panga hi min lo ngai to na sakseng sang ni samni panga bill han ti kher hi enge o Mizoram sang ni le pariata youth commission bill kan pass ha India rama youth commission bill nei masaber kan ya kan assembly ti za om tu India rama masaber kan ni na kha vaina yanin samni panga ani do sang kan nu am bidangan tam to a akal ze tu ra yanin chu he house of the po hi atibor ba ain ka pia hun lokal le tu ra thil tam ta ka po hian en tu amin ka pia
select committee ate hian refer le lokila nakina pass tur thupon amendment form in mo thil dangena mo local le sem adan an du hi kan ti thowang I veilam mi te po hian kan tui pui li tu mai la chu he house kal se tu za na tan adot le local tur te pon bir thal an tia masate an na dam vela ya hetian kan in repeal sak pop hi a thara wem le ti in select committee ya kan house leader ma win chot lai pun lo ngai tu thi se han ti no na thalo mo ti in bu speaker of na kan siam ni bu speaker kalome kan sia dan khan MOC Act kumsam paru kalta sanhile pariata MNF sarkar lo siam ania an siam lai an tin lung niong tak kha tin zon thai alang chiangin ka ria dan ti siamela athok tu lak pongai ro suan dan le rayang ma be chanong lo sela kan du to kan lak theina ni siamang kan du na kan ban thei turin eng mai min pol lo turin he dan hi siamang an ti ni phot turania ten sum le pai po duang kan sok koi thei turin audit po hi ti lovang an ti bok ani chutiang thin lung atanga he dan hi lo pian chuak ania apoi moi ani bu speaker point of clarification he house om na hi von sham tha ka ti khop maya kha bil kan soi ho lai tel ve nge ania kan house leader hi khat yang ang ril ru khatu man an soi lo ania alo kim lo chu amendment jin akalanga akal zer tur ania khat yang khachu house leader hi chon ti lo khap soi ka ba soi ve phot ne thil thalo hi chu kan soi ngam tur ania da siam thangam bok tur ani ti chuan sang ni le som panga rei fe man to nuwa congress in amen ani apoi lai a thalo lai hi amen du mia MNF tin lung tromin voi thangin he dan thalo hi siam than na yan du chen chu mai ni lowa siam that kan tum pon la uye em le nga la a vai hi chon min pai sak te su a an la ti ta tra la Congress na sa ni so panga siam than du MNF lo sarkar le to an siam than du wa lo pokani kum som paruk chung kan thalai te en kol na tur dan thalo hi eram yan amang to voina yan amen mena han ti that mai chi pon ni to lowa I thak hlokang u adan hi ripili la thari siamangu ti kan minister na ron pulutani atru ngoi ni chu Speaker, point of order khoi takin khalaya Congress sarkarin ani emo MNF sarkarin emo khatiang ang zonga siam du lo anga kan house leaderin asoi khachu house ko ta po anal lovanga amai ro chu vaina po hian amendment hi asual kan tilo akim lo lai da le hi kan pomani ama ro chu repeal la pai kher hi enge tu na dan huiza som sari aron sop chuak le thosi a enge dang lamna khatianga to te khatiang takati khachu house leader sai mai ta potila na kina anal lo de lo mo kan tini bu speaker potila nge khalai kha kan dan thalo hi kan repeal thina thar kan siam fo enga tinga su ti takan lak na kum som parok chung he dan fel lo lutuk siam thadu lo ho hian voina siam thadum tu te enga tinga min soi se kal phung thar kan nia dan thalo chu kan siam thazel nga pum pu pai ngai po kan pai zelang kan rami kan siam thadon ke ni chuan kum som paruk chung he thil hian oma voina kum khat or kan sarkara ke ni chuan a thalo ti kan ma siam that kan ron rotani kum som paruk chunga lo moi puya siam that tum lowa adang te zo lo ve kha ang kha kan ni velo chu bang chuan thil hi kan ram hi kan siam that don chuan ani tak kan soi te po hi angai ni chu bang in hei mai hian ni lova dan thalo kan ti chu he sarkar hian siam thazel don kal phung lui thil te chu atharin thak zel don ani chu kan soi duwa te
CSR chung changa CSR te pon khoi theina tur provision heta hian a oma CMO in centralized ya tiania CMO hian department te thunei na kan lak sak miat lo kan pui zok ni Waina yan department rang ten CSR an bu tam theini turin Bangalore meeting te kan suk maya India rama company lian CSR pe suak thin te kan ko khoma Mizoram tan an sum te ron mang turin kwa kan suk sheba tuna ene result kan mu me kani chunga kan mu chua te chu a khoi tu department te ne na te kan penga department te nan ron rem thria tan on ti chua te po department dang in chu ve kan lo ti ve a lo ni palta ka lo regulate mai tur khan kanam ta na tangkai na tur ngai tuin kan regulate mai ani anjalen na kan chu saklova kan pui zok ani ti kha kan soi dua tin pu speaker ngan sarkar hian opposition lam antlang nele me mi lo mom ka tia kan MYC chairman tur te po min ron rot sak ngam zela kan minister te po min risa full sakle chang te po ka omza uthina media te kan lo mua tlang nel khop maya lo om lama nga yan ten library chung sa nga te le heritage chung sa nga te MYC yan di tur anei ve ani a chu allocation of business nen ang kalangem ti kha lo thon na deu an oma ai kal fan lawai tiang hi convergence na ti tur nga hi kan nga ni department watertight compartment na intern le thelo antina low kan nia kan va don chuan forest purview ani bu kan chinga agriculture purview ani tuna hian kan sarkarin buan le ta supply lam chan lo ni vele ni Elaya processing unit te chu sian ai lam pangchan lo ni vele khatian khan thil pakhat po department tam takin na kanin khoi trom hi a oma harsan tur am lo tura nga ila tin MYC chairman point to chungchanga film kurtura cha na kan bualom oma tun malamang khachuan kan ti velowang ti he house ka tiame chuwang chuan he bill hi paspui karon nge ni kalome chuwang chuan pu speaker Mizoram Youth Commission Bill sang ni somni le panga kan putlua hi min paspui turin house member tek some le kan minister sa takin the Mizoram Youth Commission Bill 2025 chu house paspui turin ron deal ta a tuna kan bu ka nga pas rem ti piangin Pu speaker iveilama thu te hian kan minister zaum tak thu soi ka chu angai thak ngom po kan tia khriat thiam po kan tia he bil hrim po hi kan du lo po ni lawa select committee da lo zo lo mo en thata thaim le kan han tia kan house leader ram shwai tu kal masato te khat ti takati riam taka ati a bang khan ke ni velam ni chung kan pass pui lo mai nge eng dan po du poisa man theina dan audit tel lo le ana top tu rules be san pakhat ma tel lo la theina dan lo siam tu hi chu condemn tu ra kangai adik lo ni hang ni tu bang chuan asiam thana bil ron pudlu ani ta zokani le rem ti piangin rem ti ula rem ti lo kanom chuan rem ti lo ti ula anong talo phiar mai le the Mizoram Youth Commission Bill 2025 chu he house hian lungrol pak takin apasta ani netura zot chun chupin so kan lenga dar khan